ka Neutrap Integrated Territorial Organization Hito Penursla Area, pat ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKGGP Riwar Mingi Circle, kala dawana ki bor penyat ka National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL, ban penbiang identity card yala ki nong tray jongka ki batray khamtam syakathan Penursla. Kajing temu jeng ni kajing pak penbiang identity card kadai halor ka nongrem bakani ka than kadai ka bahab ha ka border area Indo Bangladesh ha ka baka jorbha kajing wan rungtu ki Bangladeshi bat banla ban itu unu ubari bat unu ubar jela ubat tray bat ka NHIDCL nakaliang ki arseng kila ong bakin beteng ban khenrai ki bar jela bat kumta khnang ban ambakla ka NHIDCL kan hap penbiang identity card yala ki nong tray ila yo ban dibu ya kani ka city kum ka reminder ban penkenmau ya kini ki company ba ngila det betha ya ketika yo executive director jongka NSCL haka sauterik benai balai arga usau bat nakaliang jung uru ula kubur ba un penurlong ya kataka jeng ajumut jengi ban bu ya ka ID kang ba minam kinomdan kita ka jingya sutu jengmut ane ka jingya bakla hapling khar bangla bat kini ki khar ki bau wan bantre kani company te mene ngilayo ben syong badu piaro jong kati company dina kali yang kejuku ula kubur ba unle kat bala ya kani kam bunle kloy ban kali yang kejong iru arseng ibu kata ka deadline ke boong ba ngin aipor sitayo balada kimla ban penbiang ya kata ka ID apo ka sitayo yimban se ban le ya kedon kam kum keseng te kejuk poru ki kwa banong ban penkenmau ya borok kini ki pat yang sesno jakani ka thain riwar nomor bakani ka jaka jungi ka de ka jaka ka bayajan bat ka Bangladesh teng kwa ban bu ka jimaham kumbala kren presiden juga FKGP ba pentep ba ka don menakani men artayo bangi ya kem ki di khar bangla te katu kalong ka eke ba susi ban bangin syam ya kiri khar bangla bakinwan sini krem kot kesla te bakinwan lesi kinwan le ki kam sdiu kam ki balai project bat lada ki lik phai biang nginom yo ban tre seki te nibu kata kajing maham ya kita ki prajno prathau baro bakimbit ban wanlam ya khar bangla sini sejaka jongi krem dabiang ki kot kisla namar lada ngilam ngin ai dak betenge ban nginom map su hiro ya pi kinong yalam berkumjur yo tu dekhar bangla datang kata kawe ke strong message ke bangi kwa ban bo nakaliang keseng ba baro hi nget ba pinya sim ke jingkit kle bat ya trelang itmo jongkane ke jingpa ban penbiang ID kalong nama bakani ke caka jungi ke hab haka border area Indo Bangladesh man nakaliang jungi keseng khakha ngi la juyo ban kem yo jungi dekhar Bangladesh ki bawan tungtok sekane ka jala jungi kita temu balik Islam. Nak kalian seng baga itu dang menhakan ero dilayok yang macam anu ke Bangladesh kita temu balik sang bosara. Wan kalian juga seng lah. Ba bagi weng no iki bagi hai no Bangladesh. Dia kenang begini ginong tre jo kan company lain nak ni ding syak kan fa. Jadi kot Islam hangi ki kot seng palang da kunjuro ki break basukya ya ke jirong to gini gida kha tengila ai jumut ya ka NHIDCL bahkan pendiang no ya ki ID ya gini gida kha bolo habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya